ciudad de Sumaranacá. Apocalipsis 2, verso 1 a 7. Apocalipsis libro. Vaya halhat akas di mayata pakalkam. Efesio iglesia kis uka angelaro kil kasin apaya. Akam siwa hititih kupe amparaparu pakalko warawaraniki. Ukamaraki pakalko kori kandilaurunaka taipin sarnakisa ukaha. Nayah taki luratanakam yatua. Chamak tukutansa lampucu imanitansa yatiraktua. Nyangka kinakaru hanka tukatansa yatiraktua. Kitina katih nanakah tatitun apostolo nakapaptua siri hakinakarusti humahyan tawa. Ukam bisa ukhakinakah haniwa tatitun kapkiti humasti ukam yang tasah katharak tawa arisita nakapsa. Amin. Ukampis mayaut hito humatoki arusunya kaha kaltanut kayatamsa ukam munasinya maha haniu uthiti nayataki hijaha amuit asima kau kati liustasa ukatsti arrepentisima kung khanti kaltan khasarna kayatasa ukamay sarnakam hanitik arrepintisitaka naya huma kuintrawa saita ukatsti kandila ruma apakarakima ukampis human mayawa uthaski ukan nikolaita sata hanwa de hakinakaruh humah unistawa naya hupanakaruh unisiraktua kititik istay mungki ukaha istapana kumtik kolya na kayoha iglesia na karsiske ukha kitina katih atipkhani ukanakaha diosan markapan utkisa ukahakan juril kokatwa mangkapkhani tati tulintis panay. Amen. Hoy día, hermanos, sichur aniversario. Mauk itiwasak amuit asinyani. Patung kapiskan mar sarili naka kaltiri naka utkpacha ka lugaran. Hamka patung ka tungkamar akan utkpacha. Siti kilatanak akatardina tatito na rupaha. Aka Apocalipsis libro kilkawayatay nawa Juan apostol, waina apostol akan sa ukaw na irakakil kawayatayin. Amen. Amin istap kamcha. Kau ka apostol na istatito ka. Tungkapayan. Uka tungkapayan itha. Utkan apostol na ka yakipak ajacinak. Kamsanya pas hilirak senya na ajacinak kapas manaka ajacinak komurin tukor amoy pas manaka no be. Sanyan hilinak naikam dia kakap ikininak ukat tantionak pero ukatun kapayanit mainiri utkataina wali sul ka apostol layak sanyatik tua iti apostol sa taluka ya porque sipi waini tu kiprone ukat siwa uka munat apostolaka waina apostolaka Jesucristo wali munat tatanaw. Amen. Si tatito ko paro kiyo kumtap eritay na ukat akapichu paro ikasiritay no kamay na apostola. Pero maine ache apostola na kahan. Hani ukam lurkan ache chinikaphan. Pedro porque po suegro ni katay na. Tatito iripatay suegra par koley yata kalukam. Entonces ukat pihisan ka utkatay na. Entonces acá Apocalipsis libro ka que el caballo Uka sulka apostol Juan kaukir konasate Kristo ha cruzal ha akatata ka nukat hasatay nawa warmi sas mamita paruha akah wawama ukarukat ayawatayin Juan ulusti uka waina apostol ulusti akah tay kama waina apostol kat yaswit ukawa kilkatan amin sab kamay choy yaki panaka iksmache kya kanha 잘 mantap khatao ya. Amin.
Porque ahora saja yang kasumaya kami wis tayang mungkin tatito na ventana kisarap khamcha. Kisarap kham kham ya ki panak ikchur te charma kum pakare charna kapacha kuna kunsulora pacha ki panaga. Amén sab khama gloria a Dios ya. A ver, amén enseñanza para mí. Acá 25 años na hiwasaka. Hermanos unhtayñan amparana kayunak. Kamiste ka apóstol Pablo sija o Hebreos libro ha. Uka ay taptat kung kurinak kalkhat amparanak loktap khamay saragi silatanak ukay lorenyanik amen sab khamcha kumpleaños nak amen sab khamaya ay taptat kung kurinak hermanos amparanak unhtayñan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Ukat saskayatanwa uka apostolao kil kawayatayna. Pero acá señani acá Asia Menor ukaro hermanos upay khatasin ukan utkatainawa pakal pa iglesia upah hermanos hanir kel katainaka libro de Apocalipsis uka libro ha hilatana kubaha visitanwa uka iglesia nakal tatitun arunaka loktas amen tatitun arunaka loktasawa visitar kau kadis gloria a Dios sabta hilatana kabe amen sabkamay. Entonces que la tanaka chakunasa te katim punu kama tatito na ka parlan han askharasak aga pustoloha hubahi khatasin pi hakor payata ma islan aka liur kel qawayataina ma islan kamiste hermanos acá ni vas a nutkisto qotanja isla Cuati isla del Sol halu kamotkan lamar kotana ukaro hermanos hakor payap khatain apostolaro. Pero si va ma domingo alwa, primer día de la semana, domingo alwa, hupach tatituruch horas iskataina. Hermanos, haniupacha chuymapan maik tayas katainati, akam sapaki katasti, porque uka hutin uka islanka. Hasta hupan asirunaka, hampatunaka, achakunaka, ukam muyunta tau, sapakiuma kalkapatan oras iskataina. Pero hupak hermanos, kunasatik oras kataina ha. Amen sabkamay, aleluya. Katu katainawa, hermanos, sayan katu katainawa, unkatainawa, revelación. Kung sun kataina ha? Revelación. Por eso Apocalipsis va libro de las revelaciones. Con revelación. Apóstol Juanoja permir visit katayna hukamha ya tubah iglesia nakat sarata inukatha wali kamakiskanwa. Si pia que iglesia ha wali kamirinwa. Suma utali señal suma temploni hupanakaha yupay chasipkanwa hupanakaha hermanos yasta ofrendas kosisipkanwa diezmos kosisipkanwa kunasatih apostol Juanoja ukam sarinita nak bisitiriha amuyo patakiha is apritya amuyo patakiha walik kamakiskano ke iglesiaha pero patakita inaya. Amen sabkamay, haleluya. Oras katayin ukatra hist artawayatainawa alah pacha senyani. Haniu pak ikkanti, haniu sangkakanti. Sinus oras iskanwa. Amen o amen. Kanis gloria a Dios sabta kabe. Amen. Oras iskatainawa. Ukat maki hermanos hist artaway khataina. Kanis gloria a Dios sabtilatanak. Amén. Walikit kilatanak. Revelación. Oras katainu katha hist artawayataina. Constatito uñantayataina. Revelación salmoniwa. Hermanos kunate kharu uñitanoka uñantaña. Kunate imantata kija. Uka his araña. A ver, señani. Ka cortina naka. Hiwasa his antsna. Kal. Ukat angkahili naka hakamanghar unyanta paspati. Unikap paspati. Amin. Urasa hermanos hiwasa utanakan cortina nitar tadi.
Kunta que es curtinos gustar. Han hakik angkahata unyantanya patak. Makulia kau nar laruirito. Pastor naya han wawana kam unyantaya sinyata kiha dormitorio manta pi tapan tawai sibi tamanta. ¿Por qué? A su nombre. Capaz wawa ventanas naya unyantanistas taksibi, no? O que esposo bikis aromagut unchukinchis pakai capaz. A su nombre, amén. Ukat mantam pi tapan tawai. Kunasa tik tapan tataku kaha haniwa manka unyantanya puertanti. Entonces apóstol Juanoja kamachatainas tatitoja iglesian arkir wawanakapan chuyumanakap unyantayataina. ¿Estás inquistati? Nayak ansit hermanos, nayak unjaktua. Humanakan ajanunakama. Humanakan hermanos, mantanakam, kurakitanakan mantanakapa. Nikutanakap, yakipanaka chaskas, kukamunikaraktua. Yakipa sunkan hamarak, kukanak sunikaraktua. Uka patak unikta. Pero haniwa chuyma unyankti. Kun khaya ka pastor na ka lupis si kapasan si torasan kun akatort mam akirisa atu kapasa ki chuyma nuk amoya si pacha hani unyanktanti. Pero apóstol Juan ukamapi naikamakiwa iglis pata punya kipatan hakin sarna kabipa lurabipa akhadupa unikataina. Pero haniwa chuyumapa unyantkanti acá, hermanos apóstolos. Kunasa te uratainaja, entonces tatituja, his aratainawa. Tatito, hermanos, uka iglesia Éfeso, ukan chuyumana capa unyantayataina. Amén, Samhamaya. Amén, amén. A su nombre. A ver, ¿a qué iglesia? Amén, Samhamay, cosisita hecho. Ya quita que jaractas. 25 años, Jaitatito, Yanapta, amén, Samhamaya. Cosisim Hamaya, Hilatanaka. Acá 25 años, Manaka, Atip, Kautauñan, Kasupayarro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Chakilatanaka, Kunsas Kayatanua, Ukamach revelación, Salmuniwa. Kunate han unikhanyakuka unyantanya. Kunate imhatatakuka unikanya. Hanar payasa unyantanya. Mawintan kami hermanos may cortinitarasin manka unyantanya. Entonces apóstol Juan Uruja tatito unyantayatanawa iglesia chuymanaka. Kun kamata ilasya. Acá en el siglo 4 y taphamcha. Ukampis mayautjito humatoki arsuñajaja. Kaltanut kayatamsa ukamanes munasiñama haniu uttanti nayataki. Kunas kamasyatain. Kalta munasiñama utkayatamha uka haniu nayataki utkiti. Ya karuna, ¿a qué iglesia Éfeso Gilatanaka? Himas kamau tantacha sipkan. Himas kamau trabaja sipkan. Predica sipkan. Pero hupanakah lorhap hatainau obligatak. Intintif tatelich. Obligat. Haniwa voluntadampi. Haniwa monasinyam. A ver esta pincha. A ver, kaukanis casado putaja. Kimsatumar. Naya kimsatumar hil casado. Ampalok tap kamcha. Pusitong kaki yakipanaga. Cha esta pincha. Yakip esta pitsum. Hani utak pachali. Yakip ukam kimsatung. Pusitong casado nakaha. Isposita pampi isposumpiha chuyma mankan kala tayara tajewa
munaira munasiñat. Kunasatej ukajilaja, ukatabaqompi, ukachuritam, señor, vestido uka señorita, ¡guau! Munkanja, kunjamansa. Kumar chik semacam mau kutlar pacar kumar. Kutam cuma. Kunjam muskanti. Kunasa tekabe. Disposita makau kis untai. Hani terkangki. Haitau itu utaruti. Utunya kanya pakaya. Pero kunasa tekumar recién casado tu kahpan pacha sarayata kamay. Kama sarantayata. Chaha hayamar kasah katka humakira sim ut unikin na ya iglesia sara. Kitis ut unikiri khabe sab khitcha. Anui. Hani chakayas pacat na iramuna sin chichawarun kha. Kunasati hermano, abin abuinya naira munasinyat ala fuerza penyo aka matrimonio amuitanyas. Kunasati mata bakur mawa inar munkar naira munasinyat kun khamansa amta sip kham chakure kita naka. Yakipa naka kim satun positum kasado kha chuima pan ukam munasinyat haniut khit kasabidan. Ukapi atipuri tapi taki ikapke khotam cha. Kuna satik rishin kasaru kayatan ispositan peha. Kun khamasi kasiyatan. Komanditai. Al como. Lakas lakapura, nasas nasapura. Haneu aruma hermanos antutasin munkayatan. Chakim satunka, pusitunka markasadokiha. Cuima pan alamu nasinya atipuri tapi taki. Hitamai. Kunata. Porque naira munasinya ukachachawar minha chakata. Hanitu kama baca. Yakipana ka hakaphiu matrimonio kin satun positum maranka. Tolkah kam sanis halak tanyanuka, wisinuh kam senyanis obligata kiu, hanuka warmika, kunasatik risin kasalukon ka sum payanka, sumbita payan cacar suyanka, ilakat sini kiu pun sayan mangkasuma, kajastat, hijaha kim satun positum markasalka, obligata kiu pay hapkik. Kun kham sakache tat panai hani un kapasas asharai khapkhit khipa un tataki khum la iste risvalin khapalat sukh la khapkhe kunata porque naira munasinya ha cuy kam sa ya khatab kham naira munasinya ha panch panakin pi iglesia huta sipkanu canta sipkan obligatak pastora kansa kinan iglesia sarau kaha sarabaya ki khai untani tani as tumpasitani obligatak iglesia perkanyani obligatak orangnya sarakisa obligatak ayunan yu sarakisa malagan obligatak hayratanak iglesia kun khamas naira kunasate tatitur untgadan kun khamas ikhuniyata kun khamas umakhiratanak ake iglesia aniversario tan kun khamas tatitur arkasiataka kun khamas umakhurasiata yasta hermano hajj asisa takichuy mahutayatan kha Hanita ke iglesia naira munasir yakipanaka chakaya sipacha. Kichuro haniti tatitu khumar pal khait pachatama. Oh khilatanaka pastoranaka. Yaki pastoranaka kunasa tatitur munkanuka tercek pach naira munasir yakan kha
arumay urus predikaphan, arumay urus visitin saraphan, hadiu karis kanti. Hijak pastor nakakiyakipan nakaka obligata kiu. Predikanya usara kisah. Mas hermano karkacha chawarmi kisa ukama kiyaki panaka tokapri haniwa lurap kiti naira monasinyampi halita tito akaurun palkai isto halit nayar palkai pachito halit kumar palkai pachito halita tito chuy malakas unyant pachisto akata titun aluna kapto keha kun jamás tan naira monasinyam tatito sanay na ukailis unyarte tanaha humalakaha kala obligatak wal khalisip kampi suma templo loyasip kataina predikir sarasip kataina hanwali irmano nakarusa huchuluri nakarusa disiplin lurap khara kitaina pero obligatak Hani tatito como kiti, tatito como ni hubaro, arakayasinya, munasinyampi, naira munasinyampi, kaukanis gloria a Dios Santa. Gracias hermano, naira munasinyampi, naya tatito lo halo mayista. Kim satun hil kasaro okto. Aka mensaje nakanaya te kira kiu hilanaka. Esposita jamuna señor kaskiti. Naya amtas hermanos conazo de naya kasara siwet ma konjalitampi. Ururur predikar sarta istapkicha. Istapkicha akama pita titun monasinya pa. Uk ampe esta historia sana. Ma pastoral na yarimpitit ururur predikanya tak patung kapusin maranay kaya solterito pamaraw na yak tatito no ora pa rin na kaway soltero. Amen. Hani huway na nagkarsap katat makuha na ito kursiyat hani huway na nakaw choy amen sa kamcha kau kanis gloria Dios Santa. Ukat siya istitya naira uka esposa munanya kun kamas naya ukamanya saw abin humana kan intindi niya matag kunasa dik nayak ururupur naya timpun flota nakaka hani uch kam asfaltukan lakakino nayak hermanos akat misuait las 8 de la mañana 5, 6 okiar puris kilatanak aruma puris niya iglesia kan khataina ukat akachin esposa haki Polonia satawa ukapi dirigis kataina alabanza iglesia templo dirigis kataina nayaman mayak cuy makar halan khito ukakulega asta naira munasinya manto itu isticha ukat kapun kun mayak halaras machitos yang kasupay naya haniuka hermano unchukir naya hut miso yang kasupay miso hani puni miso mon khidik tadi tong katay na yun kau kanisa misapta haniu naya unt kaya to kakulyakaru mayak halan tawayit chuy makaru ukat hermanos kampan to ko na lunis aha ururu kunchukis la pasar puris naira kunasa ukaha naira ukat hermanos hani una ya esposar komawai hampat kawai hermanos karta tak enamoro wayanta maurusit ukuru palanyan vestidut naya hermano ukuru maiwakis astra kims pinducha siwait kims pinafitso si waita sapato na kwak aya si waita hikisinya hay kun khasumas no hermano kun khasuman si kisinya ha musqan sa kisi hermano ha haniu ka kulyakan palas tukuy ni kamakit haniu saraka ni kamakit ma hermanos misk
kamauchin tapitatana. Sabes ukapi, ukahaki muna sinya kiwa. Tatitur muna sinya ukamanya pa gloria a Dios abhanaya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Naira muna sinsipi, ukampis mayut kit humatoke arusunyakak. Kantanut kayatams ukamuna sinyamak haniu uttanti nayataki. Kun kamaskis tatitur muna sinyak kuya kita naka. Obligata kit hutta, hariyata kit hutta. Yaki panakaha visitak suya sipkir. Tung kamara hapkiwa pastoran visitak suya sipkir. Patung marane nakahay amparat kata tesinya kala kata. Hilata nakchasipita dito na ba? Hijak amoy tasi. Versículo 5. Cita niya. Hijak amoy tasima kaukatilius taha uka. Ukatsti arrepentísima. Es una orden. Tatito siwa amoy tapisimay. Amoy tapisimay. Ura saknyang kasupaya ka akay tukon kal imantisto. Ura saka haniw amoy tapisin yatiktanti. Mapit arkhtas khamay siwa. Kunas ka masukam na yar arkitat obligatak exigitak amoy tapis khamay sipita titoha. Sartapis khamaya kunas kamaraku kamahatas sipiglatanaka kaukatilius taha uka kun khamas nairak sarna kayata uk amoy tapis khamay ukatsti sipiglatanaka. Mira, ukatsti arrepentísima. Amoy tapisisinha arrepentísima. Ya kata pamcha amoy tapisisinha arrepentísima. Cansanciati arrepentisinya. Arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de actitud. Aymaran salmodiwa arrepentisin. Haniu Catholic Iglesia la cama. Matiu hananut han hermanos umasapeniu hibi. Iglesia hutas karakinwa. Ya hasta katpasi mana herman awan tawa iglesia ka umantas karaki. Warmim tiyak hamno basis tiyak rabilan. Ukatias lekesiri chuima. Hijito, pastor hasta kay sobrinito. Disculpita, hasta ya que extrae. Te ya hajaski. Wastat ha umant harkikiu. Umanta sa penilhile. Hupaklik isir chuy makam. Arrepentis pu. Católic kamolik isir. Uksalmun pach arrepentimiento. Arrepentimiento católico na kaha kau khaniu chachampis no asiway. O hermano umatas domingo na sábado na kasarap tata kuroroha confesasir arrepentis mai iglesia me soe wasat umanta para kikiwa wasat nuas para kikiwa arbim haliu ka arrepentimiento kit kunasa de biblia se hermano arrepentimiento sa moniha humaha kutikip tanyamau Iglesia pantayarat sarastaka mayak kutikip tanyam haliu kamakanya kakit nayak sartapinya kau sesawa humak sartapi wanyam hiatanaka kasuta tadicha kun khamasuma khamuyasta ukamata titurtukuyat arkanya yakipana kahirmanus irana ikhtanwa ukamakita titur arkasinyani ukamakita titun takipan tukuyayani haleluya ya kacakan sarakipi akasenyani aka iglesia ya kasipi o laudisiaru haniwa tayak tasa
haniwa kamachamos isa wakaknu kumawa langsanu kumaw sikaya akan sibik tatito na rupaha arrepentísima nayak sirismaw sindi kumak amuyasta hichuru tatito pal kayastama sindi kumak amuyasta tayarata obligata iglesia rotasta constatito taknurasta obligata Iksikita kiha arrepentiskan halu kaluranti tatitoh muniwa hermanos munasinyampi arkirinaka Haleluya kau kadisa mensafta sibikila tanah kicah amoy tapisin kau katilius tauka ukasti arrepentísima kun khamti kaltan sarna kayata say ukamay sarna kama kun khamas kaltan sarna kayat kun kasumas hani peniucha kaya sinya sakit naira tatitur munasinya nayak hermanos patung payan marani tatiturun tawahit tatung mayan ni tukuyan may hermanos nayan tatitun mo na sinyak mantaway ka kamistik expositar munkha o kamalaki o kansipan sukam toko irit herman toko prit karnavalan prima nakakachak gracias a Dios uka prima familia maidana naira simano tiaje uka toko krito ka nakam astu ka nakal apar payo aitan toko nyanak manan hilir kule ka nakahutkan marisma mundial sa tao katimpun mawanda wali utkan wali tu kam toko yirin kulya ka nak uka kala panukuay may tatitun mo na sinyamantaway ka hanyong kulstukuyan mo nilig maukap mayams kanta si wayaks maritumpis tatito na rupal tawayakista sa usuyirito kunasa tek utar puririt ha kulya ka nakakatukir hampat mangkan evangelista yahi tajaja kunay man hanyong kasurikti kunasa tek tatitur mo nastan ha haniu kuna parla na karus kasktan hermanos kamsas pas kunya kah kamsas pas pastora kamsas pas tatitur muna siya paucu imang pokantata haniu kita parla kasunya uncu kita na kasunya kamsas pas bisinoha kun khamas tatitun naira muna siya pa utkas tamti cak peru parlas ke kipita dito na rupa akam sipi hanitik arrepentisita ha naya humakuitrawa saita ukatsti candelabrum apakarakima humakuna lurabin saniu naira saray puikatati humanaka amtasiptat malakarakiut katan balam sat asnulat atat saratay naka kolkilay ko Israel markar mal disirih nobe ang kilo sait atoy na hupakuit aber ko aksar pasay mo namcha sait atan atakatan hani paskas hani kunasa te hanta titur arrepentisita kasipi naya humakuin traw sait haniwa familians kusa kayatati haniwa hermano trabajos nairan sarkayatan huma kuintrao saita tatito hichur hiwasar hausas kistuba monasiñapat hut khamai wawita kutikiptan khamnayaro haniti humatik malakarayata humatik malwadu yatak han kasusiriyatak han tatito narubistin naya huma kuintrao saita ukatara kachachito ukatara huma kuintrao saita naya haniu tatito naya kuint saita yaimu iglesia ropal khayaski hiwasa ropal khayaski
Tatito hermano si te wasak han arrepentisinya nika arupa kay isyeha naya humaku intrawa saita ora sakunat sanwalina kasiwasaru purin pacha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tatito quieren acá andamos de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Kunasa dictatito riwasak kutikipta yadija. Hadiu kunas chamakaniti. Taki kunas fácil aquí diwa. Inasuma hujar libiran tawaista. Hanuan luresak Pedro Hama. Pedro humapatan sarna kaskan mayak libiran toya taina. Pero Pedro ha ni umuchan khan kuyung khan astirman kumkan khan umaka nasa kapsun kataina. Tatay sa sawang para no kasi ditaina. Waistitaya. Tatito hangkakiu halasina. Ampara Pedro ruwaisu taina kun kahach hasta titun muna sinyapa humak hermano hujar purta humak inas hermano pant kasi waista arrepentisima isipai kutan khamay na yaro hadius tanto nabi hakunukumo infierno sarata. Inasumar hakiku kam Islam unchuk stava haniu siruktat hermano pero tatito tak siwis stava tatito munas stava humaroja tatito humar suyas stava hanitu maha halangkas makana ira katar suyas stava hai tatito hutkamaya. Pero caro sipi último hilatanak versículo 7 kam siwa. Kititih istanymunki ukaha istan. Tatito hani ubli katamti nayap kaltasa. Último irma hani ubli kiti. Orka pinitatau. Pena berikito. Orkita tau humaruh naya hutam orkita. Hani ukam tatito mungkiti voluntariamente como abrazamos voluntariamente quiere que caminemos con el Señor voluntariamente alegre y contento kunta kirak naya nisposa ka naya kochalas trae humak naya chulman kayatak irpanistakar eping tatukan kunus past kun kamarakis tu kahakawiste. Haleluya. Hilatana katatitok moliwa munasiri arkairinak. Takpachuyma arkirinak haniu patachuyma. Sabi chaka hititik istanymunku ka istpanay. Humah istatati. Hijuri akipa nakasipi. Tatito kun kamatarak pal khaitas pas charma sam kasiu haliwa kamusata inas kilatanaka Lazaro hakik hermanos ukas abranak kamusata inasa ukas kamira ke hermanos infierno no iskatanaka profeta Moisés profeta nakar istan ukampe kamusais monan aruna kakah kel katau san bimonan akah biblia istab khamsan pi hichur hanu maksoyanti mangkelas alayat hutkas humarun khtayatak haliwa tatitu wakir hichur haus asta mubarakaro tatitu umaristan khutam istai monasaka istama kau kanisa mesafta Chatapito hausis tupi, cacui masan utkipi, sarat hanicha, kutikiptat hanicha, caksipi kilatan ang istapkicha, kititih atip khani ukanakaha diusan markapang utkis ukahakan curir kokat mangkap khani, kititih atip khani, akamang kan cui man nuwas tanakih, Apostol Pablo siwa
pahak hamakit sipi aja chakim maja hakim hamakia kamankan hakik sipi. Hermanos, ani tumal kamamu yasta kamachasa tatitun kolana khayo pachit pal khayas ktam kamachas sarat hanich kutikipta hanich chasipi kititik adip khani maisa tubaruh wayurak tamwa supaya utam cha pasura maisa kha maisa utam cha kapasur utam cha chikanya nakar utam sanya nayak supaya aris aksar cuyuman katatin munaraktam maini kha kata hayu kemau cuyuman utik ukan katat naktam ansitan umang kamachasa kutikipta supaya han saram sasa pero tatito kumar katatin muraktam atip khanya mau tatituru makhir manus hal katanya ma amin kitidik atip khanukah kun katukan sisa alah pacan siwa binyai hakir koka kisah ukat mangkasidikha haleluya alah pacan binyai koka hakkan koka kucurkin ukat mangkasidikha hanit kumak tatitunu ka koka pat mangkasin munta kidina kasa ukamang kadika atip khirinak haniu haira sirinaka hadiu manaka kipuru nayak sara kipuru kutikipsta hadiu kanaka sinus anchit pacha hichuruk tatituhmun anchit pacha tatituhmuni human arrepenti si llama tatito haus tam kau kanisu manaka kutikipsta munap naira muna sinyaro hanitu tapkasma kau kanis munapkta hanuka humaukan suyas kakita cha hanitik arrepenti sita ka naya humakuintra osaita kunap khamaya kun khamas naira khurasiyatan kun khamas tatitur sarayatana tap khamchas tau kiris naira kat ikunin iglesia rupal khayas haniu umir hakiro haniu tokori haniu laika hakiro tatito pal khay iglesia Efeso kasusita ti pashpakichkut suwayata tatito chuy basuyan